ka jing ja kam ngela ban ong ba ka de ka jing le kerki ka screening na ka menta banwa de ki khna ba nyela ka ya ka super cup na po west castle district kala poi shedu ka po khanda shitang menmiet kani kala ja menin ka sngi ha ka ba ki khna da ka por mestap na ki school ke ba fer ki lawan ha po indoor stadium jo ka nok stoi ma screen ne ban pe bina ya ka snam ka jongki na ka menta ba shimeta ka super cup football handai lalap bahadu khanda shitang kan di ka screening ru kam padap po ka jalam di district sport officer jang ka west castle district la penya ia kan di ka screening ba adon we de kinu irap na kaliang ka sports department ka seng west castle student union ha ba tip ia kan di ka screening ba karang ya adu khanda shitang kala har kerki sekate ka jaga ban pasange no shua ia kan di ka screening namar ba ka por kala mir palat mereka juga pon nak kalang juga seng kalau ong kalau penpau kajing arta tien ya kan ni kar kam sining maka lapa iki kena bakin wan mi aka arfula tarik mata ubanai apa office DSU rengkat baga seng banyak penbek iki kam ni nak kalang kaseng WPSU harga arfula tarik kepada menai kajanmet ngilak lek ban kendu ya ke DSO halor kepada bakin screening ya kebahan nak kalang jungi kaseng masuk ban senyo ban lumena priang nomor ba hadu kendai baje kendai lai pau ka screening kita penolong ka screening tena kalian ka seng jungi ngi melawan priang delay nomor ba hadis sisa na kalian kriso ka de ban arrange ba untuk kapor nomor ba bagenong bagi kena kinong don haga ka screening hadu kapor kalau deka por ba janmet kalau ada gamit apo kendai sedang kena school berkenting kena kena don haka jaka screening te dia kata negeri kasang jungi melaban priang bangi nak kalian jungi kasang yang la kasang lebih isu nilai kendo ya kadiso bangi la pensange mardor ya kata ka jung screening bat ngila pensange bat kalian ka disuru kala kopri bangi kala trilang bat kalau angin dia kata berkelapan sengit no marda te kabaan nak kalian kejongi kibabun ki school kila komplain yang igaseng ba kena screening kalong kebau unfair te kerpat ya kita ki school bat kena ya ki bompat singuhon ya kena kejongi screening soba banwan kendo hak apply terik kepada kasni Friday ya kebang nak kalian ke department berkisu kini yo ban arrange banyak penbet ba kuno ban le ya ketika bentah sesen ban biang sesen bagi kena school kiba bompak singhon ya ka screening menega kasni kepada ka apoi trek tekin subha bakin wan bani kendo rengkat ban ngisang hak apply trek rengkat bak ka DSO bani yo ban penbet ya kita kijing dongkam perwan raru yaki dokumen skibabeng te kebalai keba nagaling kejongi kaseng ikeba mimla ban singo priang dari lay ya kinyong screening ya nagaling jungi kaseng kawe kejing bom singogon nang takikna kibala wan komplain ni kalong ba iwe ibasim coach iwe ka school te kaderu kanong sim screening menne kasmi te nakaling jungi kaseng yung sula ban priang ya kata nomor ba haga juga por kadi ka coach haga juga por one screening nam takiwi kena te kata ka balapan long man sumudur hipi